بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak kapo namo atiranan, hari namo pa'y katukbal in ganap pangadjian. Kawiaksahan sing kita niyo, tumukbal kami kaniyo sing salam kasilasa. Halapal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapuas din dito, masirakitan niyo ha pangadjian na to. Wala pa kita niyo nakalalaton. Masirakitan niyo ha pangadjian bunga simpag iman. Aula-aula na bunga simpag iman antara sing guru iwam murid. Karena kagunahan na tutuod suway magguru hindi makaingat. Sabab biyay takato taniyo yung mga sila magulang nato, nakagulang dahil kato taniyo pag-arama, kapag uhanan sinjunjungan taniyo alayhi salatu wassalam, iwan na si mga sahabat niya, pag-iig sin sahabat niya, amo na yung mga tabi'in, yarin pabayta nila kato. Al-jahlu daun. In kaawam, sinematud sin kaawam, di imingat sin pagtuhan, halawm sakit. Al-jahlu daun. Intao halawm kaawam. Di siya magguru, di siya mangadji, intao yan halawm sakit. Mga anak ka po, bukunin sakit sadya ka na naman na to masakit. In sakit ka na naman na to masakit, jasad. Naimbaran na to iniruwa. Aun jasad, iwan aun ngawalihan. Fal-jahlu daun wal ilmu dawaun wa shifa wa rahmatun lil alamin. Bang ing kaawam sakit,
Bang maiging kaawam, uwat, kiyawatan. In uwat tuan, amunin ilmu. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, iniganap na mo pangadyan na ruman ini. Amo na inhindo singguro hamurid. Suway siya mig ding hakaawam, harap niya madto pa mag-ingat. Mig siya ring hasakit, madto siya pa way sakit. Ang atuan, intaw na sa sakit, di siya ubatan na magtuon. Kitaon pa laboratory nuno niya, indugo niya, in kolesterol niya, in sukal niya, in asin niya. In iandihil sinallahu ta'ala, ipapangadji kato. Ampain hambukin ni, direct din nga Tuhan, nagparain Tuhan, Nabi Iwan Rasul. Atibba'ul jasadi wal badan. Atibba'ul jasadi wal badan wal ruh. Tirahan kita ni doktor. Nabi Iwan Rasul. Mag-ig sing kaawam, sing sakit kaawam. Pakadtuon kita niyo pa bukun kaawam. Dahil nga sabab yan, paman sinallahu ta'ala. Apa hukmul jahiliyati yabghun? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Paman sinallahu ta'ala, laway rin nga pangasubo. Apa hukmul jahiliyati yabghun? Uno. Tipham. Uno, agarun niyo naman. In hukuman sinta ujahil. Sa kaulaulay yang magad naman kamu. Di naman kamu mabaya ubatan. Maba naman kamu sinhalawm sakit. Surayan to. Apa hukmul jahiliyati yabun? Magad naman kamu sinhukuman sinta upatao tiyali. Natumtuman upal man sintuhan. Waman ahsanu. Way na makalabi indayaw. Banglawng murimayawin sarahinang sinta uiwan tao. Piagang kupan sinta umaingat. Laung ni ondayaw. Way makalabi indayaw. Di kalabihan indayaw. Waman ahsanu minallahi hukma. Di kaliuhan indayaw sinhukuman din nga Tuhan. Dahil nga sababian mga Tuhan, pagguruhan na to. Ing kabuhi tanyuri manjari, di magguru. Nasa kalimpiag guruhan na to sadya magkarate. Pagguruhan na to sadya mag-drive sa sakatan. Bihan. Na, pamansin Allahu Ta'ala, way na makalawi indayaw. Natin yabang natuya, kading kabayaan sin Allahu Ta'ala, kita niyo na marayaw riha babaw singgumi. Nawang natu di agaran, kita niyo na inta umangi, sabab na sasakitin nyawa, na sasakitin baran. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Amo rin mga tao kaw ko tinatay. Makatay ma sinhukuman day nga Tuhan. Amo rin mga sila bariman. Day nga sabab yan. Aun hadis day nga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha ija qadaan lil mu'min la yaqdi illa khaira. Sa bunal tuod,
sabda sinjunjungan alaihi salatu wassalam, apabila Allah Ta'ala magdihil hukuman, magdihil tupungan ang mga manusia, la yaqdi illa khaira, di siya magdihil hukuman bang bukundahi talaga. Dahil nga sabab yan, anak ka po, bang muiyaga di kabayaan sintuhan, ikaw nintaw marayaw. Bang muri agaruning kabayaan sintuhan, ikaw nintaw sang ngi. Maita, fa anta abdun min ibadillah. Walasta kharijun an kaunihi abidan lillah. Karena ini kau ipun kau sintuhan. Bukunin mak na ipun kau sintuhan, piyaunitan kau hainang. Lagi-lagi kau, inian tau patau. Dengan sebab yan, impag-ipun hantara sintau iwan tau, piyapas na sin agama. Huwag na pag-ipun. Hamuok da impag-ipun. Bainana wa baina Rabbina. Surayan. Kaya nga sabab yan tuan, ay mo kalupahin ikaw ipun sintuhan. Ay mo kalupahin Allah Ta'ala wang kawantangan hukuman. Hukuman daakan, hukuman liangan, wala kawiutangan hukuman hikahunit kay mo. Wala kawiutangan hukuman hikasigpit kay mo. Innama al-usri yusra. Rasul sallallahu alaihi wasallam diak niya man mga sahabat niya ilal masyriq wa ilal maghrib. Diak niya man nagpasampay sin pag-agama unin ari niya. Haulihan ay no kalupahi. Yassiru wala tuassir. Pakuyakan yung mga to. Ay no sila pa paluhayani ubay tainun agama mauno pagkasila. Bashiru wala tunappiru. Pakuyakan nyo sila, ay nyo sila pauniti, ba't sila makakuri nga pag-agama. Patututan nyo sila pag-agama. Yan mga tuwang. La yaqdi illa khaira. Wala kawiyan tangan sintuhan hukuman. Malaing kanin hukuman yan. Sali dara akan iwan liangan illa khaira pamarayaw kata. Yan mga anak ka po imbay ta kato tani. Na tumtumun na to. Way na makalawirayaw hukuman sintuhan. Bangin hukuman sin Jepun na disiplinin Jepun. Ay Jepun kanuba tahun niya untiugdan sila sin calamity. Maglain di magakaw. Maita, iagat nila natulan. May kanya hapdi na hindi magakaw. Umatud kaw sindugay, mapatay ha pag-arawan. Inaagaw na agawon. Ampain sila yung dalan. Sabab niya kada atulan. Nabiyadiin na bang atulan ding Allah Ta'ala, hindi ita niya, khaira. Dihilan kau sintuhan karayawan, nakakawa pa kau karayawan, tungbasan pa kau sin Allah Ta'ala karayawan, way palingog. Kaya nga sabab yan, di kaliuhan indayaw sin syara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabang doon ing kaawam, siuran mo sing kabayaan mo, iwan sing kabayaan nila, inig mo yung kabayaan sin Tuhan, ayaw pa rin nasasakit, in nasasakit da. Misan inway sakit, halong sakit. Sababin ba ita kato? Al-jahlu daon. Ing kaawam, uno-uno na kaawam, labi awla kaawam pagtuhan, in tauyan halawm nasasakit. Amo yan, mga anak ka po, in hindo singguro pamurin. Hangkan na ayaw kau tuod muta. Pagguro hito din kabayaan sin Allah Ta'ala. Pagkaing kabayaan sin tao iwan tao.
Biyaon, nakauna. Gaya na pandua tahun biyaon. Aon senior high. Aon uno na isab. Hablong na labya tiyo tinuno. Pag ubos siya to stop na, ingkita niyo na ni stop. Nung mumaas na ako rin ako magguron. Liupas mo yung karayawan. Long muri na ako makasulat, di na ako magguro. Liupas mo na inuno. May tain ikaw, imalup kau pakalam sintuhan. Iwan hadis sinjunjungan alaih salatu wassalam, aun di murua kay mo. Mukun ikaw hindi mo. Tayan Tuhan. Na. Uno pembiyay takatu sinallahu ta'ala. Sa suratul Hajj. Wa minan nas. Aun day nga mga manusia. Man ya'budullah. Magtag-ipon sila pa Tuhan. Yung pangasubo, biya din yung pagtag-ipon nila. Iyakat nila yung kabayaan sin Tuhan, way. May ta nila wala iyakat yung kabayaan sin Tuhan. Sinin nagdaak kanila Tuhan. Na, atura Tuhan at suratul Hajj. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Aon din nga manusia, wala biyay ta Arab ka ini, basta manusia, yung pagtag-ipon nila patuhan ala harfin. Bang mukwanun harfin, huruf. Kaya maksud niya, hakahalan. Bang marayaw yung kahalan, marayaw yung pag-ibadat niya. Fa'in asabahu khairun itma'anna di. Apabila ang dumatong kanya karayawan, sin, gulalan, masambu yung kahalan niya, parayaw ng pag-ibadat. Yan tintumpukan ang buo. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Apabila ratungan siya, tatandasan, pamaran niya, paahli niya, paalta niya, maghuna-huna mangi patuhan, mapindahin pag-ibadat niya. Ito na yan. Kaya sabihan, ang kisari. Aw na mo kusong. Kauhaan tahon na siya nag-ibadat patuhan. Nagbalik pagkakupulan. May tayan nagbalik pagkakupulan. Singkauhan tahon na. Sabab halawm singkauhan tahon na ngayo siya patuhan. Dahil nga mga piyangayo niya, mataulim piyangayo niya, sa dahil nga mga piyangayo niya, halawm singkauhan tahon piyangayo niya patuhan, utuhan ko, pangayoon ko kayo mo. Pabaya ka ako yung babaiyaw. Kamu natin dengan mga piyangayo niya. Sama taon piyangayo niya. Piyangayo niya surga, piyangayo niya. Hamahuli, wala kerihil kaniya, piyangasawa sindugay ng usog, bukun siya nakapangasawa. Hasabab yadto, minig siya rin ang pag-ibadatan. Naghuna-huna siya mangi patuhan, may ta na lugay yadto, wala kerihil kaniya sintuhan, bukun siya nakaulo. Inqalaba ala wajhihi, napindain pamayhuan niya, napindain atay niya. Di kuno, kauhantaw ni lugay. Yazunnu ala Allahi jadnas saw. Nakahuna-huna siya patuhan, sinuna-huna mangi. Di manjari. Sebab dia tak sinabi. Bangkaw nagihinang marayaw, aun di matungkay mo musiba, bukun im musiba yad kakangi kay mo, hikarayaw. Ada kalain piyangayo mo edto, hangkan wala diul kay mo sintuhan, hikarayaw simpag dunya mo, hikarayaw simpag tag-ipon mo, hikarayaw sinuno mo. 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 Hikarayaw sinuno mo.
nakahuna-huna siya mangipatuhan. Inqalaba ala wajhihi, napinda inuno niya. Kawahan taon ko na piyangayo sa kali, duhayng dausugin na kauno. Nabiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wama akhta'aka lam yakun yusibaka. Bangaon nagkamali kao, diad tumahinang kikakangi kayo. Sabalan mo. Katigno yan mga Tuhan. Yang sabianin ayat ini, wa minan nas, aon din nga mga manusia, may ya'budullah ala harb, nagdurwarwa. Bangaon karayawan magibadat pamarayaw, bangway na. Yang sabian aon hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man iltama syaridallah fi syakhtin nas, hisiusin tao lumag sinikarida sintuhan kanya lagun niya unin ni karayaw kanya unin ni papahinang kanya sintuhan ampas siya karidaan sintuhan misanda siya kaastulan singkatan manusia hinang niyara radhiyallahu anhu wa ardahun nas, kakuyakan da siya sintuhan amin tao maastul kanya yadto pindahun da sintuhan yung pangatayan pa kuyakun da kanya. Kaya sabi ang mga anak po, ayaw kita nyo mag-una-una mangipatuhan. Biyasin yadto kawahan tahon niya piya ngayon sa kalidukay din nakapangasawa. Sabalan mo. Sabab bukunin ingkahalan mo yadto, kaya kangi kayo mo. Sabab aw niyo huna-una mo marayaw sa kalimangi, di dahi kak uno kayo mo. Sa unin ninangon mo, to para kala. Sikay sa uno. Sikatun billah, pangandul pa uno. Wa alallahi patawakkalu in kuntum mu'minin. Katahan pakaradyaan mo, pangandul kau patuhan. Ay, ikaw mangandul pa uno mo. Aung mo maingat ako. Aung koneksyon ko. Aung damalasak. Ayaw. Harap mo na apatuhan mo na ang pakaw magdo. Patawakkalu ala Allah. Ay, yani, pauwidu umurakum ila Allah. Summa maafi lil asbab. Hinangun mo yung sabab. Yan tinambuo. Sikatu billah. Ikarwa al-ikhlas wal-yaqin. Subay aun ka-ikhlas mo, iban. Firman sin Allah Ta'ala, panabin niya agading kataniyo, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Inyaki dyan to, pagtag-ipon kau patuhan sa hingga abutan kau sinu. Ayah siya niya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ingkatan na kauna iwan simbihaon, iwan sinagitungan. Kangkan sila riyaat, sintuhan magtag-ipon supaya mag-ikhlas. Kagunahan na ito ikhlas. Na, ini katu as-sabru. Hadhihi salasa umur uddatul mu'min fi hayati. Intu nasabutini pangandul patuhan. Iwan pag-ihlas, iwan yakin patuhan. Ini katunia pagsabar. Amuin nin sadyahun na to. Kawayaan sinallahu ta'ala. Intapil sing kasabar. Langgong sing kasabar. As-syukur, pagsukur. Kayam to. Nawang nato na hinangin yad to. Di kita niyo si mimayri nga kabayaan sintuhan. Dugtulon na si mangdurug tuling kabayaan sintuhan, way makaato pa kabayaan sintuhan. Sada sila tumangkis. Sa bangkitan niyo sali-salin magdugtul na siyusunin makusog. Sa tumtumuntan yung kusog ng Allah Ta'ala,
punun na sinkatan pia panjari, tao, hayo, malaikat, bangsa jin, punun nila na yung kusog nila, ri makaato pa kusog. Sina Allah. Tani yung mga anak po. Amo yan imbeta kato tani. Unin sumunod at ayat. Indua nagtag-ipon niya tuwiyad yung kahalan nila. Khasirad dunya wal akhirah. Lugi sila. May tama lugi sila nagtatag-ipon. Iagad nila yung kabayaan nila. Wala nila iagad nagdaak ka nila. Dahil nga sa babiyan, lugi sila riya dunya, lugi pa sila hadlaw. Wajalika huwal khusranul mubin. Amo yanin lugi di matabang. Naita, bukun ko na lugi nagbaltir. Ay magbabaltir yaw, noy nabaltir nila. Sa yan na nakausaharugayin. Sa nalugi kau haraaka ni Banleang. Yan mga anak po. Lilingon na timbaran na to dihayatin. Bangkitan niyo wala na nakalamuddi. Bangkitan niyo nakalamuddi, yaring kabtangan. Sim mga sila nakaw na rin kato taniyo. Udu ila kitabi rabbikum. Balik kamu pakitab sintuhan niyo. Basahan niyo. Unin daakan kaniyo, unin liangan kaniyo. Wastaghfiru lahu, ibang pangayo kamuno. Kaampunan. Watubu ilay, iban sanggup na kamu pauno. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maita, indunya lunun. Indunya wayhun. Harap na to pakain kata. Ilallahi marji'ukum jami'a. Harap na to mangarap pahadarat sinallahu ta'ala. Kata magtamasa. Yan mga tuan. Nah, inadis ang buok. Sugpatan sinadis kain na. Man iltama syaridan nas. Bisakhtillah. Sisiyusin tao lumawag. Sinikarida kanya sin pagkahiniya. Kuya kanin pagkahiniya kanya. Bisakhtillah. Sa kaastulan sila sintuhan ay nangyaon. Saing sila kiyukuyakan magkahi. Sa marukalin Tuhan kanila sa wala nila iyaga din kabayaan sintuhan nila. Askhatallahu alayhi. Wa askhata alayhin nas. Kaastulan sila sintuhan. Iwan amin sila nagkuyagad to. Magbinasara sila magkahi. Maghiluhala da sila magkahi. Naturan yung kahalan na to. Amasa na to. Unim baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaywanan hadis. Ajaban li amril mu'min. Ulama. Maka ajaib. Ang pabasa sino makahailan. Maka ajaibin hinang si mga barin. Maita. Inna amrahu kullahu khair. Ingkatan hinang ni asibi bandakula di maghinang kinikakangi rayaw sudda. Maita ulaika humul muflihun ing kabayaan nila makalamod sila mga tao untong sadyain hinang. Di maluwi akawan tagupat kadya. Ya sabtu ajaban li amril mu'min. Makaibong, makahailan. Nasa kaliin tao bihon na hailan na artista. Amin ipukukang yaon. Maas babae. Amo nang kitaon sintaw mapun may naat. Amin inay pakyaw yaon. Di ba yaw na kuno babae, biya nabudyang nagbalik, amo na yun. Long si mga sugol, mga amunin kita naka astagfirullah. Doongul sinapinal ka jahannam illam tatu. Hanig sinapinal ka jahannam.
فالناس في زمننا اليوم إذا لم يكن مؤمنا خالصا لله يتنافسون ويتسابقون في جمع الأموال. وأما في زمن الرسول وفي زمن الصحابة وفي زمن التابعين يتنافسون في العبادة والطاعة. Ina masa na to ini, mag-apas-apasin tao, magpatauran si. In masasin to, yadto masasin nabi, iwan pag-ig na masasin sahabat, masasin tabin, mag-apas-apasin tao, sin magpataod karayawan. Nga sabihan, dilan na siyab kamukista. Subul, way na ina niya, way na ama niya. Wala niya kiyangi ang pagkasubol niya. May tawala niya nakangi, kaya tumtuman nin ali. May tayo ali. Dahil nga kabata-bata sin ali, bakay silewan. Ibang beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min ali, saydu shababil jannah. Ini Ali, siya nakura simbata bago halom sulwa. Insubulyad to, way na ama niya, way na ina niya, tiyutumtum niya Ali. Baba siya lumamud, hagrupo hi Ali. Inggulalan kan Ali, dia dunya, karramallahu wajha, imamun wa amirun, wa khalifatun. Ang pagulalan kaniya. Karramallahu wajha. Wala siya nakapagdina. Wala siya nakapaginom alak. Wala ingkatan sa barang si maksiat. Kabair wa sagair lam yartakib. Lam yartakibul kabair wala sagair. Way siya nakahinang cindo sa rakula, way ra siya nakahinang cindo sa sivi-sivi. Dengan sabihin upat sila ini, piyawaita na sintuhan panabi, hin sila tao sulwa. Himali nag-ibadat, way gaman diubod. Yung kita niyo masa na to ini, biadagbus leaud. Sino'y pamisahan nakahinang. Yung kisya, hinsubulin nag-usaha siya. Nusahan niya way kapital. Sa ing kapital niya, al-amin. Ang pangandul ka niya sintaw. Siya na isimkya niya. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Piangandulan siya sintaw. Piangandulan man siya sintaw na po niya nakaka siya kapital, aw nasuko niya, ang mga kato, aw nasuko niya para kaniya. Aw narakangan niya. Ngayon mamimi magkita. Ngayon siya, lialag niya, unuin, darangan, kasuban sinta ubiyon. Na. Badyo bata, badyo taumaas, badyo bagay. Nangyari aun, nagkakunahan babae, badyo babae. Miyadto namin babae. Na pagkadto, bukunin liag namin pipinting. Amin display, bukun. Iliag niya amin tiyataw. Sa wabin tiyataw, amuad ti mahal ka. Yung pipinting niya, bukun mahal ka. Laong simbabayad to na, yung kabayaan ko, kakana, amin kakana marayaw. Kayukay niya na. Duman siya nag-ukay, nakaidlap siya pa babae. Pag idlap niya pa babae, malingkat. Tiuwi niya na yung pag-ukay, ang panirima. Nasa kaliruwang nin atod niya babae, aw na atod. Nagbakin pangatod ni Lewan sim babae, iyan siya sim babae, ya pulan ittakillah. Ana mar'atun mutajawwida.
wa ba'li fil jihad. Ya kausog gakandilan, kabuka ko patuhan. Inakoy ni babae tagabana. Yatimban ako hapag diharan. Nakatakli adin usugad. Binin niya naroon narakangan niya yung babae. Di makan siya madtukan Umar. Umar ibnul Khattab. Pagdatong niya, ya Umar, halaktu nafsi. Mayari ako kay mo, us-us, sabab nasipog ko yung baran ko. Kaya laugan ko yung baran ko. Inagikan niya, wama paalta. Kala, inagikan niya, unin na hinang mo. Kala najaltu ilal mar'atil mutajawwidah. Nakaatud ako ha babae. Kakabana. Inagisin Umar, mareilong ni nasawa imbanan niya pagdiaran huon. Butangi ako long niya hukuman Umar, unin hukuman ka ako. Di ako mabaya kalummian ng mata ko. Di ako mabaya kalummian ng pikilan ko. Di ako mabaya kalummian ng atay ko. Simpag atod ko kaniya. Inagisin Umar, ijhab ila Abi Bakr. Fala ajidu laka hukman. Kadto kaw kan Abu Bakar, way hukuman, hikabay ta ko kayo. Nasusa na siya. Una-una na malagwin problem. Us-us na siya madto. Sabab yan ito yung babae haun. Inagin niya, ya Abu Bakr, halaktu nafsi, nasipog ko yung banan. Mahina ko yung baran. Inagi ka ni Abu Bakr, wama paalta. Unuin na hinang mo. Fakala najartu ila mar'atil mutajawwija. Nakaatod ako ha babae. Saka ba na, inagi ka ko, ya fulan, ittaqillah. Bantang ako sinukuman, di ako mabaya, kalummian inatay ko mangarap patuhan. Hinagi si Abu Bakr. Di ako makaril kay hukuman, kadto kaw pa nabi. Ijhab ila Rasulillah. Di ako makaril kay hukuman. Na magduruhon, sabab duwa na, di siya kaunuhan. Kautuhan? Mabuka. Mabuka maluki diha dunya. Iwan mabuka maluki adlaw. Mengkan pag-atod sadya. Yadto na siya para Rasulullah. Rasulullah, jitu ilay, di matunga kumarikay mo, halong kasusahan, halak tu nafsi. Nasipog na ako, nasipog kimbaran ko, mahina kimbaran ko. Inagisid Nabi, unin na hinang mo. Najartu ilal mar'atil mutajawwijah. Nakaatod ako ha babae, tagabanak. Nagisid Nabi, pala Allah, ada kalalang na, ada kalimbanan na ito pagyan. Nito lang pagyan. Niyari ako kay mubantang niya ako sinukuman. Di ako mabaya, kalummian inatay ko adarat sintuhan. Sab nasipugag na ako. Iyan na ako simbabae. Ittaqillah. Na-stop. Iabutan sila sinsambahayang paldo. Sabdi dahil sa makarihilin na bihukuman, way unukan niya. Tiyakaran niya. Usman nagsambahayang, way ra inu-inukan niya sin Nabi. Ialop niya ni Nabi. Ya Rasulullah, ana alladhi ji'tu ilay hubaylas salah. Ako na siya iniarikay mo, haway pa yung sambahayang. Bantangin na ako sinukuman, unin hukuman. Unin hukuman, kimugdan ka, kung hapag atod ko hababayad, tagapan na. Fakala alayhi salatu wasalam,
Asallayta ma'ana. Uno, nakaagad kau nagsambahayang ka, jama'a kain. Inakin niya, na. Bala, yan. Oh. Ang panabiyasa sin nabin ayat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bukayat. Sa bunal-bunal to din sambahayang. Apabila iagad mo, ipon kau sintuhan nagsambahayang, iagad mo yung kabayaan sintuhan, ma-stop mo na yung dua mangi. Kakausan mo na, imbaran mo puun deng harwa mangi. Tanha anil paksa. Kakausan mo na puunin mata mo, intay nga mo, ingkatan, jumlahan sinbaran mo, di nakawimin ang umatud iban. Uno-uno na pa sinbaran mo, kakausan mo na puun. Wal munkar, iwan sin sa barang hinang mangi. Kakausan mo yung doya. Kakawa kondisyonal. Bang muna akading kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Urayan to. Yaning kisah. Ang panay sabyas sa sinabing ayat tambu. Innal hasanati yujhibna sayiat. Bunal ito. Bangkaw na kahinang simarayaw, amo na yung sambahayang doon, iwan sinadlaw. Ang pakurit yung pagsambahayang mo yan. Igun sin sambahayang ingi. Bangkaw na kahinang sin sambahayang pamarayaw, igun na sindayaw ingi. Uy na makapin. Innal hasanati yujhibna sayiat. Yan. Naibalik ta maripakisin. Pasandong ako ni masatay ni bihaon. Inyad tuhatsig na siya imidlap. Sabab malingkat. Nabiya din ng bihaon. Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan kita nu al-aynani tajniyan. Indua mata magunot. Magdina. Wajinahuma an-najar umatud. Kung biya ito pipirong tanim mata, tari na umatud na babae, atud ka. Impang atud simbari iman, piya palihala. Iman na simpiya palihala, wayron intensyon na bangi, wayron uno-uno. Sa nag-atud na sadya. Wayron uno-uno kaniya. Na inyad tutuan, similawak patu ganarul. Pagkatukan Umar, way. Pagkatukan Abu Bakar, kadtukaw na paro. Rasul, wala nakabaita magtuoy. Suway nila na ubos ang bahay. Kaya nga sa babyan, bang di mayaw yung sambahayang dayaw yung kataan. Mga anak ka po, rukun Islam 5. Wasin shahadatin, iqamis salah. Rijalun la tulhihim, tijaratun, wala bay'un, an zikrillah. Kausugan, bukun biyayta kaguruhan, bukun biyayta kaimaman, bukun biyayta usog, di magkasasaw, di magkaligat, simpakaradyaan, dunya ini, pagdagang, pagbiri, an zikrillah, wang dumatong na yung tag-ipon pa Allah Ta'ala, aula-ula sa bayan. Urayan, anak ako. Na, pangadyan niya ito, ang masana ito ini. Bangkitan niyo rin magbalik. Pabiyayta nila, udu ila kitabi rabbikum, wastaghfiru lahu, watubu ilayh. Na, mga tuwan. Wala, kaya pipit na haning gumibiya, simpit na masana ito ini. Wala kaya pagmamaksiyatan ng gumi, biyasin pagmaksiyatan masana tuwidi. Kaya nga sa babya mga anak ka po,
Narikita niyo pa hadis magbalik si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'min. Imibog kita niyo sininang simbar iman. Makaibog. Maita. Ulaika humul muflihun. Makaibogin tao nagsasambahayan. Wallazina hum fi salatihim daimun. Ulaika humul mukramun. Honorable sila pa Tuhan, misan sila bukun na honorable pa tao. Wallazina hum ala salawatihim yuhafidun. Iaayaran nila. Mimintin nila, impag-ayad nila. Hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab tiyanto nila insambahayang bang dumayaw yung katan pakarja. Inna amrahu kullahu khair. Ang katanin ng simbar iman marayaw. Wayron magresulta pa mangi. Biya din indagbos. May di magresulta pa mangi. In asabahu sarraun. Bang aun dumatong kadiya kakuyakan. Unin hinangun niya. Syakar. Magsukul siya pa ulo. Inasabatu darraun, bangaon dumatong kaniya, kasusahan mudarat, maguno siya. Sabar. So, indua maglanggong. Pag sabar, iwan pag sukul. Uno indua yan. Patuhan. Inna Allaha ma'as sabirin. Tapil nito. Di siya pasaran sin Allah Ta'ala. Intaw masabal, di pasaran sin Tuhan. Hadun niya. Nabang siya mapatay na. Innama yuwafas sabiruna ajrahum bigayri hisab. Bang siya manaykot na rin dunya, way pag-audit. Way auditun kanya sabab kurik katanin hinang. Kayan Tuhan. Dengan sabab yan ang hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yu'ti ata'an khairan wa awsha minas sabr. Inna Allah Ta'ala nagdihil karayawan kataan. Sa tungod pa karayawan, pakasabar, amo na yung sa lagu-lagu. Amo na yung sa luag-luag karayawan, hirihil sin Allah Ta'ala hata umasabar. Lijalik, hum yatanapasuna ala ta'a. Wala yatanapasuna ala jamil amwal. Wala yatanapasuna ala jamil mansab minal manasib. Way sila nag-apas-apas, magkawa posisyon, magkawa gulalan. Way sila misan nag-apas-apas, magpatauran sin. Sa impyag apas-apasan nila, magpatauran sin pagtag-ipon patuhan. Sa mabisyo si mataud din tutungbasan kaniya, sinallahu ta'ala. Ingkatan hinang natudhilan sin Tuhan pahala. Sumarawa, in akbar, wa awsa as-sabr. Dahil nga sabab yan, ingkatan pakaradyaan na to, suway ruun indua. Kasabar, iwan pagsukur. Palmanis sing kabuhi na to yung kasabar. Bang sadyaong kasabal sintaw masanato ini, masanyang nakita niyo. Bang aun sadya pagsukur sim masanato ini, masanyang kita niyo. Mayta, wala in syakartum, bang niyo piagsukur, la ajidan nakum. Ganapan na mukha niyo. Wala in kapartum, na bang niyo piagkupur, inna azabi lasadid. Na aturain doa ini, haunin mataud. Kafaru am syakaru. Nah, biaya sin Allah Ta'ala suratul Kahfi. Uno yan. Kul, baitaw ni Nabi Muhammad, al-haqqu min rabbikum. Pamubaitaan kanila, inbunala mo rin din nga uno. Paman sya'a falyu'min wa man syaa falyakfur. Umus ko na nila. Sarawa, ay mo sila pakuya ka.
Uldo nun sila yan nakabuhi nila simmangi. Tikupon sila simmangi na natikop na kita. Tikupon sila yan simbaga kayo. Tikupon sila yan simpit na. Hindi da matikop bariman da. Mayta, yaon kanila yung kasabar. Yaon kanila in pagsyukur. Yaon kanila in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naringa sabab yan mga tuan. Unim beta sinabi kay napusan. Man yatasabbar sabbarallahu alayhi. Hisiyusin taumatan nagsabar. Nagsabar siya pagtabadat niya, sambahayang niya, aula-ula na. Yaon kasabar, sambahayang niya, katan pakarajaan niya, inggapi niya, Allah subhanahu wa ta'ala, na murah-murahan, bang mayan kita niyo, ini, pakuyakon sin Allah ta'ala, ayaw kita niyo mutas, dahil nga pagguro, di kasi pugsing kalaas, umalup siya, paguro, kaya makasipog, hindi siya magguro. May tayad to, sabab ing kaawam, sakit. Bang siya mig ng nga kaawam, halawm na siya healthy siya pa Allah Ta'ala. Misan siya nasasakit timbaran niya, sa healthy in atay niya, healthy in pakayan in akal niya, in katan pakarajaan niya, amuyad to mga anak kapo na mo, ini kaganap na mo pangadyan na mo na to, patubtubon na mo dito, murah-murahan. Bang mayan kita ni hidayatan sin Allah Ta'ala. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.